pen. So ngingizeng salo. Umchita emathako lutho bebepitile pha igebe. Laqelela. Yathini? Pha. Bonini? Pitile umchita pha igebe. Xelela. Except umchita lewe ubambe anyway ngutsa. Wena uthini na kum? Ya mamela. Umchita uthi kum. Fakiwe ke. Fakiwe. Xelela uthi ufasa dibana. Kodwa ndayakla mntana ke nje. Mntana amfakisela la man uyaxoka. Uyaxaka. Fe uthe nje xa ifika uyabulisa kabela isigwadi. Hayi ke moshera abantu la uthi ulana lupa ke nopaka njani sipake soyi2. Kogo ke magata ntate ke rwala di pushing ke atla Hey Kuzi. Salutile. Man bafethu. Anikambona uTheron? Akubethe nje ngipistoke bomba. Ya man khona bonke ngicamele khona yabo. Ngiyaxesha mfethu. Yebo niyayazi mozi. Nendaba. Niyayazi. Ya bibi. Ndora mntana. Ndora mntana. Elisho mbe andifuna ungaxexela into. Halo basicela. Umjita oplipile egeni. Yabo. Xa uyaxoka apha emajiteni. Ba utheni? Ufakiwe. Kanti. Yona akafakwa. Uvela isigwathu seyebe. Njani. Nawe namjita bemfuno na. Ngqongqozelo ekhaya dani mina. Uyile ekhaya. Next. Semanzo ndisathunywe pha ekhaya la uthoba lothi ngibeef stock la wena ibhek yabo. Ubuya unguma. 12 seconds later. ngingayaqala kade ubona ukuthi ngiyakwazi ukubekesela manje uvela ubhekele Wala kaloto shithi sababawa wala wa. Ngembuni bobu bese. Shwaka nje. Hayi. Hayi bobuda sebajonga ngasiyekena le. Sema phela nikambona ngoku Theron. Itoyoyo. Yeke. Necebo shoka iningi lithi nithule yethe uyile Hayi, uzetho kwena. Into ngokunina. Yesangicapukisa apha. Lenza nipha nyabawa grid. asiwoyila bafana sina phakathi insana Wanga leyo. Okay, so I bet. Jonga ngasithayiswe enye imoto isikakele xa ilala. Iphile lento fast. Ngapisa gqibile. Nasi nesigwadi yebo nganga sisi. Ukalo mwana